Juteklisks ar citrona smaržu, austrumnieciskām gammām, svaigs, kaut kādas jūras vēsmas. Я хочу, чтобы следующее назывались одеколон для мужиков «Запах крутого». Ну, я хочу пожелать Оле, чтобы этот аромат стал первым в будущем таком богатом букете духов, и чтобы со временем ее магазин был не меньше, чем этот. Atmosfēra ļoti skaista un tikpat arī gaisīga kā smarža. Es teikšu godīgi, sieviešu smaržas ir mazliet priekš manis ļoti saldas. Man labāk tiek vīriešu smaržas, ja. Šodien ir neticami, ko es redzēju te uz tiem, es nezinu, 30 kvadrātmetriem. Tādas zvaigžņu lietas, tas ir neticami. Рядом с творческим человеком невозможно не творить. А с такой фамилией надо быть крутой.